Mateo 6, 25 manta 33 kama. Apunchi Jesús ka kashnaminika. Chaymanta ñukaka kashnaminini. Imatatak mikushun, imatatak ubyashun nishpa. Kankunapak kawsaymanta ama chay yuyaylla kaychikchu. Kankunapak cuerpo pipish. Imatatak churashun nishpa. Ama chay yuyaylla kaychikchu. Kawsaymari mikunamantapish. Churana mantapish ashtawan alli. Cuerpo mari churanatapish yalli. Pajarukunata rikushpa yuyarichik. Chaykunaka mana tarpunchu, mana tandanchu, mana wakichinchu. Shina kajpipish. Hawa pacha kankunapak yayaka paykunaman karanjami. Kankunakarin chaykunatapish yallimari balingichik. Mayhan kankuna chusku chunga pichka centímetruwan hatunta wiñasha nishpa chay yuyaylla kashpapish mana wiñay tukungichikchu. Ima nishpataq imatataq churashun nishpa chay yuyaylla puringichik. Chagrapi wiñakuq lirio sisakunata rikushpa yuyarichik. Paykunaka imata mana ruranchu, mana puchkanchu. Ashtawanpish kankunamanka kashnami nini. Salomonka. Yallitaq chari kashpapish chay sisakuna shinataqka mana churarirkachu. Tayta Dioska chagramanta aysashpa kayandikka urnupi rupachinalla kiwatapish sumaqtami sisachin. Kankunamankarin maywan yallita churachina kashkataka manachu tukwi shunguwan kringichik. Chashna kashkamantaka. Imatatak mikushun, imatatak ubyashun, imatatak churashun nishpa, ama chay yuyaylla kawsaychikchu. Diosta mana kasuqkunami chay yuyaylla kawsankuna. Ashtawanpish kankunapak hawapacha yayaka, kankunapak ima illashkataka ñami yachan. Chaymanta kankunaka yallika Tayta Dios mandashka shina, kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chashna ruraqpika Dioska kankuna ima charinatapish kungallami. Chashna kaqpika kayaka imataq tukushun nishpa. Ama chay yuyaylla kawsaychikchu. Punllantami ima llaki kashpapish tiyan. Chaymanta kaya punllapaqka kay allataqmi yuyari tukungichik.